Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ya magaza yi sukile futhi timhaka ta ka Gaza a ti heli. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President murhangaphandha va tivisa leswaku va lava ku tseleka beef va tselekela kokwani Diana Mavayivayi. Hi fiki hi vona Benny Mayengani the President va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tsala leswaku kwekweza Mavaya nga etleli. Hi marito lamawani Benny Mayengani the President a va hi tivisa leswaku eka lembe ra 2025 hi langutela ngoma ya beef leyi nga ta va yi kongomisiwe eka kokwani Diana Mavayivayi. Hi ta tsundzuka leswaku ku kale ku va na huwa swinene eka Gaza lembe leri nga hundza endzhaku ka loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ta va humesa album ya vona leyi nga thyiwa leswaku Mahlasela. Eka album liya ku na ngoma leyi nga thyiwa leswaku Menemene ya ka Gaza. Se laha ka ngoma leyi ya Menemene ya ka Gaza kokwani Diana Mavayivayi va hehla leswaku Benny Mayengani the President ku na marito mo karhi lama va nga ma yiva eka ngoma ya vona kokwani Diana, laha va nga tlhela va endla nkandziyiso va karhi va rhukana swinene va karhi va hlambela xiyimbeleri Benny Mayengani the President na ku vula leswaku va ta teka inani va pfala dyambu. Naswona nkandziyiso lowuyani wu kumeki wu hangalaka hi ku hatlisa wu tlhela wu ba bembele eka Gaza. Kokwani Diana Mavayivayi va tlhela va kandziyisa ngoma liya va yi humesa. Va tlhela va tshembisa leswaku va lava ku ya humesa album hi N'wendzamhala leyi album ya kona yi nga ha humangiki, laha vanhu vo tala ha ri ku na swivutiso leswaku xana kokwani Diana Mavayivayi va helele kwihi ke? Album leyi va nga hi tshembisa yona yi helele kwihi ke? Ngoma leyi kokwani Diana Mavayivayi va nga hehla leswaku Benny Mayengani the President va lo yiva swi tsandzeki ku va swi tiyisisiwa tanihiloko van'wani va kombisa leswaku ngoma liya i tingoma letiya ta khale ku nga tingoma ta xintu leti a ti yimbeleriwa hi vakokwani. Se kokwani Diana Mavayivayi vo lo hehla Benny Mayengani the President leswaku va yivi ngoma liya ku ri ku na vona a hi ya vona. Kasi hala tlhelo kokwani Diana Mavayivayi a va na byona vun'winyi bya ngoma liyani. Se mhaka leyiwani yi kumeki yi helela emoyeni hi ndlela yaleyo. Se Benny Mayengani the President va kombisa leswaku a swi nge heli ntsena, ve le ku vuyeni ka lembe ra 2025 hi ngoma ya beef leyi nga ta va yi kongomisiwe eka kokwani Diana Mavayivayi. Loko ku ri timhaka ta ka Gaza a ti heli, leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.